Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai kan buk thau chawa voin hi kumsang ni somni le pathum August niriat ani nimin tlai lampanga khan Imphal khopuya tangin thuchua siam ania Additional Director General of Police Ellen Nau chuan thuchua asiama social media lampanga po mizo mi puite kan ngai athachi alo ani achan chu he thuchua le ordara hian Moirang Lamkhai Muna Naka checkpoint tia han sai thina tang hian Assam Rifle duty zongjong ta chu chuak turin ordar hi ti chua ania ordar thar achuak le ni lo chuan helai muna hian civil police le CRPF te an duty to donani tin he ordara hian zia lan hani boka ordara mun ming haron zialan zinga hian Bisnupur tukang vairot ti hi zialan hani boka Moirang Lamkhai tanga ansan chuatur te hi Nine Assam Rifle ania Kangwai frontline duty te po Nine Assam Rifle thau chu ania mase Kangwai le valley area in Rina Assam Rifle te hi san chuatur chu anilawa ansan chuatur tak te hi chu Moirang Lamkhaya checkpoint atangin ania Kangwai area an duty na mun hi an headquarter ang deu ania Lamka tanga kan thudon dan chuan helai muna hian heng checkpoint na duty te hi andron kirdon ti na ania mase Moirang Lamkhaya hian Assam Rifle duty te anom tolo chuan thil ngai tuam le thil thleng thei tam tak awmin akriata civil police tia ordara ansoi hi meitei police te ansoi na ni in hriat ania CRPF nen an duty dundona chuti ni chuan CRPF tele meitei police te helai muna an duty ni chuan meitei ho dominated area chunga an duty don ti na niin harriata The Times of India chuan hemichung changa hian report an pek danin tension sang tak aum chhomek lain Manipur state ta Central Force ta chu sik soi danglam ania Bisnupur district chung Moirang Lamkhai checkpoint atanga Assam Rifle duty ta chu withdrawal order pek ania achan chu meitei meiche ho activist rang intel khom ta chuan kot thler mun tam taka anlaka hian lungoi lo na anlan tira kan laka nun rong tak takin han cha thina ni tin han pu boka chu wang chuan meitei dominated area tang hian son chua ani don ani tin han report ani India media liana hazir cheng tu ten han soidan chuan helai mun hi lai rian na anin rina muna inti boina athlen poa boina beng dai tu turte anom na mun ania Nine Assam Rifle te hi lai ria lampanga hian om chu anla om thawa mase Bisnupur district chung kwakta atanga Lamka district border cross tum hian voitam tak anlo thok chok towa helai muna hian Assam Rifle te lak chua ania Manipur police te anomani chuan meitei hotan hian Bisnupur district border cross sa Lamka border area chunga vachet hi atiol samsat donin ansoi ane country thiam dan tur chuan zofa te hian anlua chin area hi Bisnupur district chunga hian rinlut masela anram chin le anlua chin ani ti hi soin an haurang boka inka na alo chuatona muna po khan gelmol muna te khosabung le geljang te pholjang te le kangwai te torbung te baka langja te hi alangsar zual hania dan le thupek dik tak le khau taka kengko tu Assam Rifle te hi anom tolo chuan Bisnupur district mai nilo valley area mun sang atang hian kwakta ronin chek lutin Kangwai frontline tan hian thil hlom lo thleng thei chu awamin harriata mase chu tiang taka hlom chuan Kangwai area hian anron che thei kharin harinom lowa achan chu Nine Assam Rifle te hian Kangwai frontline le ache vela hian duty post mun tam taka anneya border cross sa ronche tumna neya kwakta hian anin check kholani chuan Kangwai che vela duty te hian anlo dang chat thei turangai ania chuti rol chuan Kangwai lo lampanga Bisnupur district le Lamka in Rina border frontline mundang atanga ronlu antumani ro chuan engthil nge thengang ti chu hriat thiam har tak ani bok ani heti lai hian frontline lampanga atanga report kan don danin tukin jing lampang tila voin chama dar som arik madeu hret atang khan gothol area frontline a meitei hote anron luta
mấy tây hậu hiền dâu pha tê ta na bôi khoi hi an tum shim niin ashriata heng frontline mun sang sanga hiền dâu pha mi pui cheng chu om chia tolo ma sela an chen na mun in le lo te engemaw zat ding haloma ti chuan mấy tây hậu te hi voin chomhalam panga khan gothol area chunga ning teaching village a ron lutin in panhi ngot mai han ron hala he thu hi frontline duty ten an hriat vele rang takin chet chua an tum hala mase border area duty Assam rifle te an thlen masak zo ka wangin helai hmuna hian mấy tei ho tenen hian anin kap nual ni in soi ania zofa pasal tha te hian he buaina hanon siam na hmuna hian lutlang ve ngal an tuma mase sipai te an lo in rol to wangin hetianga suasual thak taka mấy tei ho ron che tenen hian in kana lian tham tak chu athleng thei talawa mase in ral sai kan tiang dawin rale lam le lam atangin mấy tei le zofa pasal tha te hi anin kapa mase helai muna in kana hian hun rei tak chung chu anin kap lo ni in ashriata ti chuan mấy tei lam le keini zofa telama hian nunna chan le hliam tur hi anam lo ve ve ni in hriat ani tun nin hi khat kalta chunga hian kangwai frontline lampanga tangin mấy tei ho hian ron veilovin gothol area le ache vela tangin tharum thoa inka na chok chuakin zofa te minron beideu ranga kangpokpi district frontline lampanga inka na ancho chua thinpo anchol sana mấy tei te hian zofa te annek natna mun ber chu lamka frontline hi ani deu rang toa social media lampanga abik takin WhatsApp group lampanga hian thudik lo a viral ngal chiam zelmai hi kan film khur hatul hlein ashriata voina inka na tenau tak thengpo hi frontline duty ten an soidan chuan hetianga inral saya inka hi chu engtiklai poin nun phung pa ngaya kan nei deule thil thleng pa ngayang dewa kan ngai to ania zofa te in panni anron halero khachu kan tan pon lak serious view chi ania chet chua po kan tum hala mase kanin kara sipai te anron in rolta ka wangle mấy tei hotanen hian an boi zuita ka wangin keini lam nataka zukchet tum ta chuan an thulta nei tin an reporta chuwang chuan in kana lian tham thenglowin inral sayang dawin silai apuak zau zau chau ani Manipur state ta boina kalme ka hian al qaida ten o an nei veta zau zawa mase hemi chungchang kan soi main donation kan khonmek hi update han nei le lokila Manipur state ta zofa frontline tatana tranpuina turatana vebur kan khon chu tranpuina sum pedu tatan hon chunjom zel ania video a kan ron tarlan gpay number ate account number detail le gpay nilo transfer application dang mangtu tetan QR code kan ron dale UPI ID kan ron da te khian tranpuina sum pek thei ania voin chanudar thumle minute som thum panga thleng khan Manipur state zofa te frontline tranpuina turatana vebur kan khonmeka sum kan don to zongjong hi chengnuai riat singkua sanga zathum somkole pakua ani Manipur zofa te frontline tranpuina turatan hian pol ni chialo masela an sum tho khoma tanga ron tho ani wangin han soilang lokila nursing training school lungleya training lai mek te chuan an pocket money trangin sum anrem chanang angte tho khomin chengsangli hanron chungluta training lion nia thranem ngai taka an pocket money an thilma mo te an leina turaya Manipur zofa te frontline tranpuina tana sumanron pe hi kanlom tak zeta chuti rual chuan mimal te pol te kokhran te kanu naw zofa te tana tranpuina sum ron hlan to tu zong zong te in chunga lom thu kan sei tak meu ani donation kan khon me ka poisa tling khom to te hi aman na tur trulang anga man turin pek chua ani trap toa mi puiten comment lama in ngai dan lo sei thau turin kan ngen chewa tranpuina sum tling khom sa hi pe chuak taila donation hi khon chun zom zel hi tha in tinge tiloti comment lama lo sei thau turin kan som cheu ani tin kan soilan lo thai lo chu he donation kan kalpuina hian mizo ta jinga mi thanem ngai tak tak te kan naya tranpuina sum kan khon chung hian trum ni trum thum lai mai tranpuina ron peto te inom boka
hei hi alom kan tile zual tak zet ani ti chuan vebur kan khon me ka hian tranpui na sum ron hlan zel turin mi puite kan ngen non le cheu ani ole chanchin tharlama kan beng hanchi vele thungila khovela terrorist firfiak pol laom berta jinga an ngai thrin al qaida te chuan Manipur state boina chungchanga hian trum ni o anron chua towa anron trong chua voi khatna chu meitei hoten zofa meichiate sarwaka kongan zo pui video a viral tantira khan ania Manipur state sarkar hian meichiate zaomna ahum him zolawani chuan an state chunga hian lu po kan khre lawani tin an lo soitowa khathu chua an nei khan rang takin US le India sarkar lai puita beng atheng zui ngal niin akhriata khawang kha ani kanti kher thailawa ma se India thu boirem na insang Supreme Court point chak takin ma ala zui ngala tribal zofa ta chuan central sarkar thu nai na hnuaiom CBI 10 he case chungchang an chui hi an dulo wangin India Supreme Court hnuaia khami chungchang chui chiang tur khan special investigation team tin turin aphuta zofa 10 kan phutang hian SIT special investigation team chu nimin lampanga khan India Supreme Court chuan adin felta SIT team a hian mi pathum hanom dona hengmi te hi High Court Chief Justice loni to vek ania tuna chuan an na an chel tolawa meichia vek ani don bok ani special investigation team te hian Manipur state lu chilin he thil thendan chungchang zongjong hi uluk taka zir chiangin Manipur state sarkar hnuaia police tele danle thupek kengko tu ten an bozui dan zongjong po engkim chipchiar takin report an langa tichuan statement an lakhom zongjong tele evidence an lakhom te hi Chief Justice of India DY Chandrachud nena report pein an thlen lenga tichuan India Supreme Court hian angai tuanon le don ani tichuan al qaida te chungchanga hian The Hindustan Times chuan report anon nei leta al qaida terrorist group ta chuan Modi sarkar laka hian vauna an peni tin anon chua meitei mi puiten tharum thoin zofa meichia pani kotlaya kalpuin an paret puya khathil thleng chungchanga khan Modi sarkar laka hian vauna kan peni antia tuntruma al qaida terrorist group rontrong chok ta hi aigi santi mai India ram chunga al qaida firfiak pol branch pakhatte ania The Hindustan Times sin an report dan chuan heng al qaida ho te hian claim anneya until claim dan chuan Muslim le Christian meichia te tan India ram chunga hian zalen na le muanna himna aum lawani tin an soya hetianga India ram chunga antana hun him aumlo chung hian United States of America chuan India sarkar hi athopa abekap tat thawani antibok al qaida hoten thu chua an siam thin hi kan puangai lem lova khovela firfiak noksak takte anni wangin rainbow chuan kan ngai tua zui te chiam lawa ma se India media ten an sai zui danero hi chu thil duam lo tak mai ania News Bharatin an report dan chuan he firfiak pol terrorist organization te hian kuki Christian te chu nasatakin hindutva element nanti hindu sakhuana choisanga chuzirtirna noya chuan nataka nek chep meka angaya tichuan he vauna thuwang hian India ram chunga zona tam tak alo piang chokta Manipur state ta tharum thoa inti boina kalchome ka hian potential involvement anti natakle lian taka al qaida te hi enroll na nei mai thaidin huna andingani antia al qaida te hian kuki narco terrorist ho te hi ral thuam apewak lawang ti hi soi thei anilawa chu India security concern India ram ven himna nen hian in kain hoina nei ani dona serious takin hei hian India security hi anghong thei mai donani antibok News Bharati hian report anpek jaldan chuan aigis India ram chunga al qaida omte hian Myanmar ram chunga Rohingya Muslim hote po an thlopa tichuan heng hote ne na in be pop hian tho ho na le trangrol tura in rem na an siamani chuan thil hlom tak India ram chunga hian atheng thaidona
Manipur State Sarkar tan po hian chu thil hlawm tak ani don ani tin chu tiang thil chu thleng thei ania chu wang chuan hei hi a thleng ani chuan kuki narco terrorist te hi hlawm takin lian taka anronin siam thei don ani antibok ti chuan India marchak pumpuya hian hlawm takin an chenga Rohingya Muslim helpol tele egi sotanan hian kuki te hi anin som khomani chuan Manipur State chunga mainilovin Northeastern region chunga hian danbe thei anilawang tin an soibok hetiang machia India media ten min chua hi aril runat thak lea narco terrorist diktak chu Meitei Chief Minister N Biren Singh hi aniti ama hnuaya hunrai tak chung narco lampanga Meitei mi police officer khan chiang takin interviewa asoitoa dawerin ankomna po khan chiang takin Manipur Chief Minister N Biren Singh hi rui hlo manga sumdon na konga hian a inrol nge yani tin chiang takin asoi chuak toa N Biren Singh hian anna tho thata wangin choi moina te po alo hlan toa ma se rui hlo to ruk na konga hian anna chu tlin taka a tho wangin N Biren Singh poi soina anaita anhuaya hian police za somnga veljat anom thina chungmi tenen chuan rui hlo do na konga theitopin ma anla hetianga an malak na konga hian an mi man thren khat te chu N Biren Singh nen inzom na nei an lo nia chungmi te chu chuatir turin a hriat tira huna kal zela N Biren Singh hian angai mo ta til tiala a hna tang hian a chol tirta ani News Bharati hian Al Qaeda thu chua chungchang an update le zofa te chetaka min chua hun hi nimin August nisari kumsang hile somni pathum chundar som panhile minute somnga panhia anti chuak ani hetianga media lian nisi fin fianom lo conspiracy theory manga zofa te min pu chelutuk khi aril runat thlaka kandan shrami thiam tak tak lawyer te khan hetianga diklo taka ming chetaka thutak le athu bulber lin turpo omchong lawa inpu chiatna anti chuak hi India Supreme Court lamai mo thu boy siam sak thayom se adum tak zet ani ole kan video kan ti top main namle nam chile chin kara boina ni masela News Bharatin report anpe katranga alandan hi chuan Hindu sa khuwa ruichil tu Hindu injirtirna sang taka choi kandu tu te hian Christian kanizia andron mention chuak khara hei hian Manipur State boina hi namle namin kara inti boina satliani lovin sa khona nen ain zomani ti hi anem nge chiang tul tulin a hriat bok ani centrala BJP kai khroi sarkar malakna tam tak hi zofa te mai ni lovin namte naw jok te sa khote naw jok te nek chep na le an du duwa an talvel theina turatana ruam manna tam tak siam ania nimin lama khan Delhi service bill chu Lok Sabha pass ania Rajya Sabha lama po pass ani vele ta hemi chungchang ringot po hi soife tham hauma Arvind Kejriwal le a party AAP 10 sarkar na anlak nuwa Delhi hian masona tam tak mu ania BJP 10 in thana piangin Delhi hian han pai thla theilowa tichuan an tana nokle an kong daltu lian tak chu AAP te hi anita ani amma khan service officer te chu India sarkar hian ama thunai na hnuaya da turin thutluk na asiama mase Delhi sarkar hian Supreme Court a khingle tin centralin haron control tur anilova Delhi rural line mek Aam Aadmi party kai khroina hnuaya sarkar na siamek tu ten kan thunai na ni tin an challenge sa India Supreme Court chuan dan tlo chanin Delhi service officer te chu transfer and posting chungchanga Delhi sarkarin thunai na pum hlum anayang tin an thunai na appellate lea mase tun trum fur thut khoma hian BJP te hian an thil tum hi hlen chuange an tuma wangin Delhi service bill hi Lok Sabha pass luin Rajya Sabha in an pomle ta dana siam anianga Supreme Court point hei hi ahli sak thei to don lo ani hei lo po hi press bill chungchang soilo tak mai haum boka India media le press meet te nek chep na ani dau bera central sarkar hian press meet ten thuchua an siam jongjong te chu adu duin achin por sak thei to dona om ziabera chuan central sarkar du lo jong le
Central Sarkar do dal zonga thu chua an siam te hi tuna hi chuan India media zong te hian an thulak na mo source mo information ron petu te hi an thu bo thaya ma se tun monsoon se sona he bill an chai mek hian media te ra be na athen dona Central Sarkar poisai zonga thu chua an nei ni chuan an thulak na te hai chua sakin press meet te digna chan vote chu nek che pin aum thei don ani ti chuan voin hian Lok Sabha lampanga Sarkar dinglai BJP Sarkar rin tok lo na motion chu pudlu niin soi ho mek ania Sarkar dinglai hi pai thazo lo ma sela India history a hian Sarkar dinglai do dal zong le ring tok lo tu an tamber trum ani don ani engponi sela Manipur state ta zofa kan u nau te hi kan thuam chak deuh dewa thei to pa kan tran pui hi atul tak mewa Rainbow Mizo Channelin antana ve bur kan khon meka hian thei top chua rontrang zel turin Mizo mi pui zong te kan som cheu ani ole khati zong kha video kan bot sai thei te nile phot sela kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sakjal turin kan som chewa ti chuan loinen kol thawula Rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle theu donia